Pamirsa Jero Mangku Gede Irjen Polisi Purnawirawan Ketut Untung Yoga miwah Jero Mangku istri Wayan Susila Bakti Asih saking Gria Asita Sari Mengwi Padung ngemargiang upacara munggah ide bawati utawi predikse Dwijati Samkara tanggal 21 Juni warsa kalih tali 3 likur. Edan upacara munggah ide bawati kadulurin antuk ngomargiang piodalan ring Gria Asita Sari Mengwi, kelanturang antuk acara seremonial sani kerauhin oleh Ketua PHDI Pusat Pangelingsir Puri Mengwi, pengurus Mahagotre Pasek Sanak Saptaresi para sulinggih ide pandita empuh miwah uleman sanetiosan. Raris kemargiang upacara pembersihan calon bawati sederage miwah penapakan. Jero Mangku Gede Irjen Polisi Purnawirawan Ketut Untung Yoga Ritat kala sadurung pemargi upacara munggah bawati ngewedarang, upacara munggah bawati puniki, wantah lanturang nyambung gria santukan maka kalih anak lingsir utawi ide sinuhun lanang istri ring gria Asita Sari Mengwi sampun lebar, sani ngawinang kahanan ring gria durung wenten sani melinggih. Anutin sesana gria nenten dados kosong langkungan 5 warsa tur nepet warsa kali tali 4 likur puniki sampun manggihin galah 5 warsa. Sadurung ngemargiang upacara munggah ide bawati Jero Mangku Gede Ketut Untung Yoga sampun nunas baos majeng rakerai ide sani kantun ngadeg nanak ide nabe-nabe ide miwah nunas baos majeng ide sinuhun putri saking Gria Bongkase saha nabe-nabe sani lianan. Ide mausang sampun nunas pemargi saha sokongan majang keluarga. Ide taler sampun pensiun saking dinas kepolisian daweg 5 warsa sani lintang antuk jabatan pinih unta Wairwasum Polri. Ide sareng rabi sampun cumpu ngelanturang ayah-ayahan ide sani sampun lebar. Punika mawinan ritepengan mangkin kemargiang upacara nyurud ayu pawintenan munggah ide bawati sani maunteng ide sampun sayage munggah dada sisya Brahmana nunas daging pangruhan saking para nabe inggian nabe tapak inggih punika ide pandita empu nabe daksa yaksa acarya manuabe nabe waktre ide pandita empu nabe acarya jaya daksa wedananda saha nabe saksi ide pandita empu nabe bujangga daksa Dwi Jaskara. Jero Mangku Gede taler ngewedarang munggah bawati taler maunteng sampun janten dados sisya Brahmana ngawitin nunas daging pangruhan utawi weda parikrama rumasuk nunas pawewah tur maning tuntunan sani kabuatang ring sajroning ngicen ayahan majeng umat. Yang nunas taler tapi bawa saking ide sinuhun putri ring Makassar sarang nabi-nabi tiang sane tiosa niki yang ngiring dados judulnya niki nyambung gria dadosnya kita anda nyambung dadosnya sarang kawintanan ida sane sampun melinggihin gria riki yang sarang istri makin sampun pensiun saking polisi ampun 5 tiban niki yang pensiun 5 tahun. Ya kami sepakat sekali miring sarang-sarang ngelanturang ayah-ayah itu karena lebar hari makin itu yang nyurut ayu mawintanan bawati kecihna titiang sampun jantan sampun siap untuk dados sisya Brahmana. Jero Mangku Gede Irjen Polisi Purnawirawan Ketut Untung Yoga ngewedarang taler risampun upacara munggah ide bawati puput malih 6 bulan pacang kemargiang upacara padiksan riasa Bali TV.